Akariba kanuni Gembe South iberete akariba Kimongoro bakiririe barabara ere barateta ire kathondekwa akariba babugite gikaro kya bwingi kirege akarikite ruwa ibogire njire withondekwe bakiuga benda muno mithikari nturi na John Paul Mwirigi beja mwe nuntu ne atono ngina kenda bagwata John Paul mbarukire bunge na mithikari nturi gutwika gavana wa Meru. Ni bamwe bakariba kuma wodi ya kanuni gicione kia ubunge kia Gembe South baraba iturite kuria kariba gicio ki bararua bara iturite kuandamanira barabara ya Rend Canteen kwina Makimongoro kanuni bakimenere mubunge wa John Paul Mwirigi untu akariba bakubauria niba ena wetera nontu mubunge John Paul na banganite kuthondeka barabara ya ukaita kati kuraya barua kirekaro kia mwingi kana public participation yari ku mweri muthiru ya kwareria mirandi ya weti na mbere gicione ki ni bandikithirie barabara irimwe ja mirandi iramba kwenda mubunge John Paul ababwithiria na ati ni tengeri milioni 30 na kwa uba kiendo tumiro botho ku kisiasa kuandamana isasawa lakini uronere ibo ya kuandamanwe mheshimiwa akinyelwene miambo yenu kana muthuro yenu konka botero wete na arare orende okinyelo ntukwera twita mirandi era etediretie na ariri nyamanto ya barabara utouwa ni kwenda unao maandamano wawende manto bia irio kai kwenda kutangalia kenda mheshimiwa etata undistracted kuma tukware na public participation na manto ya barabara era yo yawe ofisi ne mheshimiwa John Paul na yokeria atua na yokeria tale na yataromba milioni 30 na ireo kwa in January ireo barabara we kambiria kugwithwa barabonde okona bakiro na mheshimiwa John Paul wacha niwaambie ukweli kama kwenda kwaragania maindie we kuringana na mubango yura bangirete Gembe South kenda bamuthuki akiri yawe ba distract plans ire na sisi ya Gembe South sasa hiyo yote ilikuwa katu ya yote tukona yangi yakira antu batu kuyuka jono bakati ya maandamano ni sasa uteboki lakini antu maandamane bakimenya bobongwa bakwambira bakona bo bathiritwe ni barombete mithikali nturi urokuruirete kia gavana kureka utonyera mirandi ya mubunge John Paul nontu batu sindanirete kimwe na buru baremuria na inyiliete kia gavana na bakamwa tambaru ende ambiriria weketha John Paul batemuyika mukwara ngwene kuritika kireiki bakire goya bokenda tukorobie bieru iyo ino ukole ekeko yokaragara mheshimiwa weto tuhakikishe tukurekia no muleko yo anjire mheshimiwa Mithika tote kuria no rariterwa tene kira kinene kirari nara na nuwe yetu turomba kenge okeja kweja na andu ari baba kwa ibao baba te batwe ibao ba muete loi kwe wa mwa wajele John Paul mwana na mwana oyo ngoira arutete ngoira itarutwa no ngiko buonka mutiari weko ana beto batedra be chukuru nonto miraye to ni atheria atia ni acherie mbia ni athokire na ekuthoka tutona bia kwendia na chukuru ende wa mheshimiwa Mithika katu okuromba mthoni nonto no kwendete kia gavana na kithira no kwenda tuko watio campaign rete kia gavana rekana na kana eto John Paul Mwirigi kwa watu atoro totomana turanto be Gembe South rotere ne rwa kanuni especially kanuni itokwera Mithika no ato na nako twagete kia gavana na twamwa kura kia gavana naye John Paul sima Nkuluki ne bakuria lentore ubawate kuingata gavana Kawere tene kiraba kwa naremerete nabo bakamuje karwirone rwawe roswete kia gavana lentore enda we abwetu tore ekuru kareta atwire na kwenda kurita mwekuru roremerete kuo atumurite kuo twamwa kura cionthe cia lenturi riu manto ya kuingilia na manto ya gukurunga twana na weta ke John Paul utebia utethia uno muntu mukuru we batwe turiende etire nara kimwe kuroremete amutuole batwe turie kuru betete bwea babe ne ikundi twete ikundi bira twabiariria kuri cia lenturi ciambi cia gavana ndeu tayo kicia John Paul utebi bakurania bio turera Mithika bate kurwere eteke mwana John Paul Mwirigi John Paul Mwirigi getekere na kone kia MP na ngoira kuritanira MP aruta na ethre na makosa
batue twi advisors bake na turi akuru bake twatua mwira antu iba kuveta na nathikiritie mateta yantu Nkiripotera Weru Njuma kumembe Bito Marion Karugi wa Kenyua.